U novoj epizodi serije Stranac u ogledalu Emirhan pravi plan da predsjedne Bariša i Defne u ćošak. Emirhan vjeruje da Bariš i Azra već dugo imaju tajnu vezu. Kako sve više misli da ga varaju, njegova ljutnja raste i odlučuje da će učiniti sve da se osvijeti za tu izdaju. Njegov cilj je da ponovo osvoji Azru i da Barišu zaprijeti neočekivanim potezom. Defne je očajna. S jedne strane Emirhanov pritisak svakim danom raste, a s druge strane traži priliku da pobjegne sa svojom kćerkom Leilom. Međutim, ovaj put se Bariš ne povlači. On se pojavljuje da spasi Defne. Vidjeli smo da je Emirhan upravo otkrio Defne da je ona zapravo njegova žena Azra. Azra mu je rekla da se sve desilo zbog njega, da sve što je prošla njegova je krivica. Ako pogledamo njena sjećanja, jasno je da je Azra s njim pretrpjela pravi strahote. Emirhan je potpuno izgubio kontrolu i oteo Bariša. Vjerujem da ako se nekim slučajem ne spasi, Emirhan bi ga mogao ubiti. Defne, odnosno Azra, sada je u velikom strahu i za svoj život i za život svoje kćerke. U finalnoj epizodi sigurno će se desiti strašne stvari. Nadamo se da će serija završiti dobro, a ne tragično za Azru, jer iako je to samo serija, zaista mrzim muškarce koji su manipulatori i narcisoidni. Podrška svim ženama koje se suočavaju s bilo kakvim oblikom torture i zlostavljanja. Ako vam se svidio video, ostavite like, subscribe, vama to znači malo, a meni zaista puno. Hvala unaprijed.